Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kilai tuli ki sengsan perthei ki balasei ki kertong ki banyak khun ya ka election chaka yeng dorba thau ai jong jala na mautha rashan constituency haka khatwei tari urumpang arajar arpulai kila kiorun san ban pan ya ki jingkershan na ki paiba haka rinsan ya lap election ka balalong haka snong madan maraj kini kilai tuli ki sengsan perthei ki long ka seng HSPDP ke UDP bat ke NPP Kinong kershan ki bai ki jonga yang kebab pila penjong laisin kenti bahasa simpan ngawar berkepat red Ahmad Jompi kinong terpur jong kemotarisan konstitusi Brokaway sobase ailat biang yang akan eka kenti tep biang yang kabut akan eka kenti kebamanta bangin nyo biang yang thong jong ke jinjok namar ngalang don kajing sanut ba kajing frang kajing sliang ba nganyol ban job yang akan kenti namar sibun kikam kaba ngidang sateng kumba ka parti UDP jungi kalarai lada ngidang job akan kenti kumta yak bun ba kikam kaba ngidang sa kata kalon santeli kisnong kebangan pala benai surah bat kumju ro ni wa ia kamar tarasan konstitusi ban sengno ia la kajong ke college hantai pa mar tarasan blok Hagajing long red dan sem hagajing bom sngong tu bon sien ba ni syukran Ringin lah pada mi syabar ni sengah cibun bon gilang kudi nenta kia tu bagajing yimla syuman ambangan syusnap ringin kam dan mi syakman kumda ka parti da ka wi gajing mod kalarai bangin mi syakman bangin penkala gajing penkala kalong amdang hari kasam hamta be labenda ki skol ki lajing sumar ki kena samlai ki badan kisap ki bapir de komjuru ya baro lang ibangidon la ki jong ki kerana be ka parti kala banwanra da ka jong ka thong ka jintrekam bagis ngotna shibone na gamta ikandide jongi ibala kular baya ka ka badi jong opai ba on ai hisha opai ba komju ngiru baro kom ka parti nidan ka jing ki bantre lang batpi namne shakman lada dan kino gijing lada dan kino gijing kala gitu kloi bantre lang om tang kino yalam dan om tang kami syakmat mereka parti hibro kawai ka kedop lang ya baro ki kop siliang ki siam siliang bat iki baduk ki bakardu ki bamak ki gijing bat gijing jinjar kom ka parti ki kular bangen yaidon rengkat bat pi bat ngakrpar oi pi banang ni syakmat snobha pendelano ya gijing mot kejung berkat kejung pi kombang keren bah hikwa sikwa ya gajingkala Henry gajingkala kamdon hei kita gajingkala new ba gajingkala kakot tang hak sintor kabang keren Henry nado komensiam ngada wer bat ngada tram ngada amnur ngakot ipi baru ki bayo sngau batomen ai gajingkashan bapura naga menta iba hak syakliar bagin yo sisa ya gajingkala wa mai intrang badi amnur hakani kadang bat kathan hi baru kawai Nagaliang jong parti HSPDP ni pensngau japi pimdai kinong ele persa pidai ki parlok banya penskam ya ki jengmut bat kinong rim jong parti ngan penken mau khendiat ya pi ki pai ba long sop snong katne kenjai ki yau ki hat ki pai ba ngisong kenjai san po tuli kisna mila jam yo mau jam hapne jong jing sup bat hapne jong jing kemen amdan jing thut AAUM San Poteli Kisnam ka parti HSPDP kala yang resong hakmat do unang stang barunang tau ya ka parti umait hoping stone lingdo nonglat kato pam kuai hadwar blai kato ulale ya ka kam bat ni menta kenjai hanging isong bat ni kemen sadhai bat ni sok mensim niat yang sadhai halari kasi badan tia ka jongi kanong rem jong ka parti hado menta ki breu ki kentho ki ong ba ka parti HSPDP kalayap no ngantep balai kyang kalayap no lese kalayap no ya kito ki bom mansuk
Handrai ngakum kon samlangan yang hang ni apan kan mau. Balai ngamon yang ada parti, balai yang skam hang ni, balai ngon perta hang ni. Nak kapanta kaburam jong mai Joping Stone. Kajo ka parti asas PDP mentah. Kayang ya kanong rim hado mentah ngidon ka daw ba pakat kum ka manifesto ka bangina da perlat. Pat ba. Kide bantep. Kumau mai Joping Stone ning daw umi sakmat. Banyale ya ka Hill State ni mentah. Hapedang jong ka saring merau. Jong kinang wei sisni. Kibamdai kita penriu kasih. Ka parti asas PDP kami syakmat mentah ban pan ya ka kasih Jantia State. Ya ka kasih Jantia State. Ngin yang marwei, ngiduna kinong yang lama pok asambli hoot ngen pediang. Kiba syak kelayang iglapun, hoot ngen pediang. Kiba rong kibani, kibawan kesut ya kareng ngejong kina ka parti asas PDP kelami no, hoot ngi pediang. Namar ka parti asas PDP kadai kain jaka ka penyang ya kinong nikmat kibadon ya kasap bat kibadon ya kinong rim handrai kimina ngamtep lekse kidon kisbai rupa kibala ban penim ya ki katne ngim sadhai mata daina marjongki kila syaring merau daina marjongki kila sate kila syakum kila syabom katne ngilong mata menta kaladai kapali kajongi ban ai burom yaki sadaka weipat maki kelale yangi menta ki kon sama ki badang yak syadin ban menta kadai ka kamaram konjingi bangin le na ka menta ki hep ki barit kajongi ki ban sabut yangi nadin labun kilong kemi kilong pa kajongi kila kladno yangi ban perkhat lam yangi kum ki kun sama ban perkhat ban penyang ya kanorim ban jet ya kinong nikmat kikun sama kijongi mentah hakini kipor kibaladap no shipo teli kisnam kilong langkenya shipo teli kisnam kidon hapneng jong kajing syak penlong kum kinong senran om kinong kersan hakapam politics ngila syong bat ngilabut hakador jong kasan spa bat kasih hajar dengka hakakelitmat ban tebut ngan keren hangnya ya kajing sisa sakawai kipai ba mentah kide basnotu nang ne sakmat kajingwan ibahab sakliar warjuri hamau thadlaisan constituency idan ya kanong rim ka bakraw tame ban pensnotu yapi ilawan na kajing kala ban penkala kipai ba ontang kajing penkala hakino kino gikam handai ka bakam kraw tam kajing penkala ban pensnotu yapi mentah na kalyang jong ibahab sakliar warjuri ila kran nakten ka basai wan batngi wan bani sanran batngi wan bani kecan batngi ngenong kaskim kejong pi kadai kejong pi sispa naga sispa kandai kejong pi paiba nganung kta sitingkaru hakajo kapor hendrei ngakwa baki paiba kin suatu badai hok ban ai hok yaki baduk bat kibajenjar hok bat kibadon kam hok ya kaskim ngidei ban penpoi hok Hendrai laran minta si potling senam. Laran si potling senam. Ubreu mana tapten yang ingin unang kuas kimtim. Ubom tera yang atin wasim mana kapisa. Hendrai itu kibaduk kibajenjar hok. Klaim lapoi. Hato kata kajing hikai Kristan yang ini. Hato kata kajing hikai banlong kajing tipriu tiplay. Kani kadai kamarau kebangi late yang ini kipai bak nong sonong. Kalate yang iway pa iway. Kabasngo si, kabasngo kamula kaju kapor. Kita kijing hisang ako aban karne pihang ni hapo marat. Ko kipata nong marat area hangi baro. Kanau kane kaway. Ngangkran naktin kabasay. Bayangi kikun nada pimperkat nget yanga. Lada kasan hajar tingka. Kapan ruspa ya pi manta lada ka sipau hajar dengka kapan ruspa ya pi manta to shim kadega hok kadampi kamlele hanrai kan mau kendiang pat hagi jabing kijongki kikun kijongi hae kilet school yo alese haposnong gamdon ta college ru ni haban sa wai hakisnong kibajengai hato pikwa ya kata pindi yangi kung kikon sama na kamanta kasbay rupa shklitman nga kumay ko pang akarpat yapi tukalay kani tukalay sisa
Ibahab Syakler Wardri, Iwan sa pemathat na siyang constituency, Iwan na kajing ihit, bakajing kumen. Hanray snow si yakilok, habak Iwan yang hapornsan, pansyay ginawin di party, Kim Don Por, kipoy betang kajing bentok, nakli hakejat, yakipat ba kiklet. Hanray kabas snow si susu, kamday kajing bentok, kinawin ransan. Kabas nyo si susu kalong mga ukun sa mga ngayon kipay pa kirisa ya ubakren birya kipay pa kirisa kitapti tap nakabenta kijingnya keren birya ban kanto brio balay ko may balay ko pa pile kani ni nangalian ng party at sa PDP ikwa banikay patpansay ya kipay pa nung song matsoto bahkan negatai kasau kasian kejongi kabanwannya kalawai kikon kejongi kabanwannya kada penri kejongi hadir habur kicu ang kaktin temen lemdang yang sedang suana yin sabar lei wat juakta sedang suana yin ngitang na yin mentang yang parlaman pendek tang na yin yang samalapan pendek mentang sifau telik Islam ngiyakran yang kada penri barokawai ka kan kanong ring ka jangi bangin jet ignong nikmat ngin ngiklat kadon kam yang iban sna swana yeng mathaw swala yeng anda nang tang sekran yang ada penrio hanrei kikam so ternak sibun macu kran biri aya kikam kane pinsiam na kabasai bapin kendak penrio hiru ha kaju kapor bapin ken mau hiru ha kaju kapor bapin dei ban sungok dei bandon kanong ring ban bisar komei kopa mensua ngiteng ijok sisa nasun tang sula poi election ngila job lupa hing yesap ni masti ngarung suram ni kata ngapedian nampak balai ngarung ngalek kontah kadinong kamlang abut hanre kala nyawut putnya nganja namar balai sumber pat benut balai hadin jong ngajing wani bahab Syakler Wardri ilang wan rak suaya kajing kalana ying kilok kijongi kibapetno kiting namar ki ongba ula penkela ya ke komprikam kajongi hai balai no pagala pimi naga parti biganta bapiong ba kita kinong alam kijongi kita kibadan haka parti kilawan penkela ya ke parti kam kinong rem ngidan ang ni ye iba spailen ngidan ye iba deng damian ngidan ye iba chaneli ngidan ye kiwei kinong alam kibrem jong ka parti SPDP bakin wanno syaga parti UDP ban ay kajing kersan kabateli kani kadai kajing khot kajongi yapi wat ditador ya kahok bat kaburam jong ka mauthat praisan constituency kabaningkong syakiba na bar jong ka constituency lani kiso sinong namar kini kiba na bar kiba day tang kiso sinong kiba tang sipang jong ka mauthat praisan constituency kiwan tang ban sim kabu ya ka jing lui jongi kum kinong song sinong jong ka mauthat praisan constituency Pila jupen song dor ne kadai ka constituency kabadon hapdeng jong kari khasi kabayar jongi dei na kene kadau hagapor kaba ngidang ya jer kerteng ya kene ka eastern west khasil jo district ka jongi ka bathmai bala penyo do emily jong ka mairang baru emily jong ka mauthat praisan kidan ki balaya ai jingmut ban ai kertang ya gani ka district da ka central Khasi Hill district kadau kalong kumbang alaong namar bangingi day ka district lane ka constituency kabadan hapdeng jong kani ka rikhasi ka jongi kabar pat ka bang isnu tenat kalong bangi ki ba shong shnong hapo gini ki chispa khandai tuli kishnong hapo gani ka mauthat praisan constituency ngidei tang mangi ki para khasi khara ki parado ki parasnam
Baik haka electoral rule. Penyo I bangi asyong tang mangi ki para kasi ki para do ki para sna. Ngia per baglebak nagi constituency ki badan sya ki khapur lani wat hangte is kasi helru. Ki don ki constituency ki ba laya syongkle ba ki wei ki jait benreu. Henry hagani ke konstituensi ke jongi ngi yasong tang para mangi ki parado ki parasna bat kabang snow kanat kalong balay bangi ay bat ya kata ke buram ke jongi kom ke konstituensi kadai namar bangi don ya kinong yalam ki jongi ki balabam kwai hatwaru blay ki bayayang skam hakan nongrem Bandung sya yaki banapar jong kajela bat ki minder bakin wan ban buhay sinong ban syong sinong ha kani kajaka kajongi kadai halor kata kanong rem kumang alaong baki long shwa ki man shwa ki jongi kinong yalam ki jongi kum umait hoping stone lendo Ubade unong yalam jong ka parti RSPDP unong sangi ka parti RSPDP. Uyang alor kata kanong rem. Banum sya bagi wei ki banabar jong kajela. Banum sya yaki bomdei kasi. Bakin wan ban pentok bria ya kani kajaka kajongi. Paiba kakubar ka basnusi bat kadai ka jing shisha ya kani ka constituency ka jongi menta kani ka kinti ka jing wanra yau kandidat jong ka RSPDP na bar jong ka constituency banwan long so shnong jong kamau that raisan constituency pek ya ka electoral rule lawan ra langru ya ka anu Chakraborty kani kadai kajing pentobria ya ka mauthat raisan constituency bangi syong tang para mangi kijat benreu khasi ki parado ki parasnam ngalong hakinong hakisnong haki bangalek ngalapan ya kajing menjur na ki paiba bagum kadak jong kajing slusi ya kani kajing persang ban pentobria ya ka mau thar raisan constituency kom kandak jong kajing snow persa yang in ya teli kawai ko kinong song snong jong ka mau thar raisan constituency banong ya kini ki badan kti ban wanra ban pentobria ya ka mau thar raisan constituency bagi dai ban pan map no upai ba kita iban pangmap no paiba kamau thar raisan constituency namar ngingem kwa ban pentobria ngi kwa ban penne pensa ya kata ka jinglong ka bakerpang ha kani ka dong bat ka thain ka jongi mai dopeng da ka baburam bang kwai hatwaru blai watla daun dan show agani ka perthai ngangai bau snusi bat ujau ki umat banyo I ya kani ka jingle namar kata yang teli ko kinong mau that raisan yang teli ngong depi ya mentangin ong kia kitu ki bawan ban pentho bria ya kani ka constituency ka jongi bagi dei ban panma nakmat jong upai ba jongi lom kumta nagaliang jongi ngidas ngusi hadu kata-kata kipai ba ngong yepi bangindum di tador ya ka hak bag ya ka buram jong kani ka constituency ka jongi hakaba ya kani ka constituency ka jongi la saindur ya ka rukom perkhat jong kipai ba nadu kipor jong ka paryong ka berem kanong spong bat kemairang rem constituency ya kanong rem
bangin ai bat yai shania ya ka parti rulum bahkan ya yalam bat sensar yang ni ngilong kumni kumangilong menta ngidang ya kata kecing snow kerpang ke jongi namar bala ju yalam yang ni bat laju sensar yang ni da ka parti rulum ngidang ya bat ya kata ka hok ngidang ya bat ya kata ka nongrim ke jongi kom kinong song snong jong kane ka constituency pai ba ngidang su ya syashkor ya kajing pensai na ka NPP kadai ka National Party ka party na rithor ka party jong kari India kamdei ka party riulum ka party trairi kani ka party kadai ka party kabanlute ya ka jela ka jongi ladangi ngidang ya aibor ya kani ka party ki paiba nong song sunong jong kani ka dong ka thang bat ka mau khat raisan constituency ka jela ka jongi kan sasa satang ka shinrong balengong kumta phidon kam bansai kiwei ki National Party kiwan ki pha ya ka pisa ka jongki nangthi na rithor ka BJP na Delhi ka Congress na Delhi ka TMC na West Bengal sya ka jela Meghalaya haba ka set up lani ka penyeng ya ki candidate ha ka election bakin penlot pensat ya ka jinglot jongki ha ka baki penkre ya ka election bat kani ka pisa daki crore bagi pha shame khalaya ka dan ha kani ka jalla me khalaya ki jogi yo kinong shong shinong ki jogi hangni hame khalaya hanrei balengong kan PP kani ka National Party ka pher namar ba ya kani ka National Party laseng hangni ha ka jalla ka jogi ka badang sadin ka badang duk habangiya nujor bat kiwe ki jela jongkari India habadan ke election na Malaysia Assam sa West Bengal sa Delhi sa Tripura sa Manipur sa Mizoram sa Arunachal Pradesh keleng ki jela jongkari India kahapan say ya ka phone ya ka pisa nangni na ka jela ka jongi kan hapan pha syakini ki jela ka brat syakini ki jela jong ka rithor dei na ka ne ka daw ong yapi lada kinong Meghalaya jongi mangi kum ka jat penriu ngindang yai ai bor ya ka ne ka party bakan bat ya ka jing sensar ha ka ne ka jela ka jongi mangi kum ka jela ngin sakaladuk klong ya ka pisa jongi brat chat isari thor paiba ngidei yagaban perkhat bha hagabe dei bat kani ka phang ngayo sngo ka NPP ka kop kong mamenta hadin ka artrik kansas form ya ka sarkar tangmarwai nga katkum ka jinglong jingman jong ka ni ka election menta ngani tho yapi ki paiba katkum kinong pait perman ke NPP kan nung job tam ya ka khatsau hadu khatsan ngot ki MLA agani ka kenti ka pamenta mangi ka UDP nganya tho yapi kal jong unang song srong jong ka jala bat khamtam ka jat benreu ka jongi kala phai khmat shaka party UDP ngim kam sibon kisir Henry ngi ong ba ngin job khat nyo hadu khat prasi tikna ki pai ba ka UDP kan sayalam ya ka jing sensar ya kan ka jela ka jing bat kan long ka record bat ka buram yagi ba MLA badan buram sitting MLA namai rang constituency ba met ba lindo in salong chief minister ubaningkong
Na ka West Khasi Hill, East and West, but Southwest Khasi Hill District ka jungi. Wemele jungi ubalabat kumu minister menta. Hakini kisnam hapo kene ketem kaban sakut no menta. Ubar santli ki department. Henry Haman ki session. Dan tang hendiat ki jingkeli. Ya kita ki jingkeli baro ujubab. Bat ula ban pensyai. Henry ki babun ki session. Omdan bakeli jingkeli. Namar kata uhaban susyong. Namar karul kamsya yo ubon keren lada bomdan bakeli jingkeli. Hapomdan bakeli jingkeli. Pitep paiba kadai namar ba ki department ki ba ubat ki syai bhag kedar ki yai rinti naga benta ka sensar ka khadar hagani ka jalla Meghalaya ka jumi haba syai ki kam manu bankeli Kisnu tho ki dorbar shnong ru lada usordar shnong lada ka committee shnong ka syai ka rukom trekam kapiang ka rukom trekam ki pai ki khad darbar kim jukeli jingkeli henrei ki ya penskam ki ya menjur ya kita ki jing trekam kalong kumta yung wemle jongi ubalabat kumu minister usyong ha assembly kom unong yalam ubat tibet bantrei ya ki kam omdan bakeli jingkeli pi persyang ban yalam bakla pi om jukran pidei ki brio ki bom patip rul ki bom patip ai snutho pai ba ya kane ngemdei bang isuan ban tok ya pi ngingi kran ya ka jing sisa kum bakalong ipai ba jongi no khot ngawer ya pi bangin ya teli haka parti rulum kani kala dei ka por kabangin haban pengklain ya ka jing sensar ka jongi haka ne ka jala kenang bangin like na ki jingma ki ba up yangi lada mangingi ngim ai borno ya ka parti rulum ka ban sensar ya kene ka jalla ka jongi ka jingma ka up yangi pitep ki paiba ngingi em hakani ka jalla ka ba kerpang lai yangi ka hok halor ke jinglong trai ya ka khendau ka siap lai yangi ka hok bangin penne pensa ya ka sensar ka khadar ka jongi ka sensar sim ka sensar rai ka sensar snong ka sensar thau bangin dan yu sim ngindan yu kumi ngindan yu linda ngindan yu sordar snong ngindan yu menteri snong ngindan ya urang ba snong namar bagari India kala ai ya ka ain ka bakerpang ya ka artikel ka ba arspa sau fusau bangingin penne pensa yakini ki hok ki rukom sensar tenrai bat ya kiriti ki dustur ki jongi ki paiba snapa ngani thu ya phi baladangi bakla hangni ba ngim ai borno ya ka parti UDP ngasepting yo kani ka jinglong kerpang ka jongi ka sarkar India kan sasimno kala dem dia sausnam menta ya ka jalla Jammu and Kashmir ha ka ba India nadu snam chechar khandai spasan pusau kala ai ya ka artikel lai spa nyopo bat lai pusan ha ka constitution jong kari India bahkan yo ya ka hok ka ba kerpang halor ka khendau ka siap halor ka khai ka pateng bat ki wei ki jinglong ba kerpang jong ki tei ki tribal ki basong hang tei hapo ka jala Jammu ba Kashmir henrei namar ka jingbom song suk song san namar ka jingbom piang ka sensar ka khadar babon satang ki jingale babon satang ki jing ya kulmar ka penlong ya ka sarkar India haka jingalam jong ka BJP haka khat saut re kubnai akas jong ka snam 8,000 khat khandai
ka syem no, ka pendo no, ya ka artikel lais pa nyo po, lai kosan A jong ka constitution jong ka di India. Ya ka jala Jammu bat Kashmir, lapin madan no, kiladu ya ki ho, jong ki. Lada mengiru ngim siam ha ka ni ka por, ko ki pai ba. Banya telia ka parti UDP, ka parti jonga, ka parti jongpi, ka parti trairi, ka badan yakin nongrem, banker banda ya kani ka hok ka jongi, ya kani ka dustur ka jongi. Lada ngingi yai khir kulmar, lada ngingin yai ai, ya kata ka bor samsar, hakini ki parti na rithor, ngong ko ki nong song snong jong ka mau thak raisan. Ko kinong song snong jong kari khasi bayar. Ko kinong song snong jagung jala Meghalaya sumar. Yo ka sarkar India haba kami hon ya kata karupam sensar. Kan sa syemno ya ka artikel arspa saw husaw. Hangta la madanlut kini ki hok ki jongi. Ngimdan hok shu banong kane kade ka kendo jonga. Ngimdan hok shu banong bangin thong yo sodar snong unsawan Dauta unong sensar sinong ubahapan yele election kumyele MLA MDC MP. Paiba nong song sinong jong ka sinong mau thar raisan. Ngi ba ya song para jat penriu. Ngi la dai ban peni ya kata kanuksa bangi kwa ban yang baik akan nong rem. Jong kisang riulum banyada yangi yaki hok jongi kumbangilong. Kajing don ke jong pihak ni kepon ke aimen sim kampaya nga banganala bantul banganala banyat caprang banganala banyakun ha kabaya dei bekajing ya lenti kejingi ya kini ki election ke bingin sayo ban pentemai pat yiki nong nikmat kejingi napo kani kejela kejingi ngalaju yo ban rung na koi kesnong syakawai pat bat menta satang kendiat teli kisni satang kumba artayo ngin sayo hak bangin let ban kap ya ka vote ke jegi bat shwa ya kata ni wan hak mat jong pi hak ni ka pon ka pementa kum ki pat ba nong chong snong jong ke ni ka constituency na kaliam ka jonga kum ka kertong na ka National People's Party ngawan ban pen pau shaladi shapi ki nong chong snong jong ke ni ka snong ban pen sngo shapi ya ka jingtmu ka bangala juyai pen sngo shapi na kwai ka pon sha ka wai pat ban pen sngo shapi balai ni dan kam ban jet nong nikmat bat ka ai ka daw ka jonga ka bala pen long yanga bangan mi syakmat bangan yakun yakani election ka constituency ke jini ka mau thak rashan constituency ka badai ka yen ka ba ka jonga bat ka jongpi nila IP yakani ka constituency ke jini haulong pa ubalang unong yalam yakani ka constituency hakish totally isnam ndre ni lapet yakajing terekam ke joni unong mikmat ke jini ho nyimwan hang ni bingin wan ban kedokti yano re yano nyimwan hang ni bingin kran kan tho yano re yano ndre ni wan hang ni ban kran yak e ka bangi itmu kum kita kinong ikun election kum kita ki bre ki badan ke jing trang ke jing angnot bantai yakani ke yen ke jini ni wan hang ne ban pen snow tho shapi kamut ayu bengin yo ek kinong ikmat ki bala ban ai ya kata ka jing shakri na ka benta ka constituency na ka benta ka yen kujini lada uni unong ikmat kujini hakini ki totally islam ulala ban pen i ya kita ki kam ki ba ula yo ban trai na ka benta ka constituency ban ken tieu ya ka constituency ngatharai ngalumrat ban yai hang ni hakmat jongpi ya ka por ko bamenta ban pan ya ka jing kersan ke jongpi lale ban yakun ya ke election ni snow tho lada ni hak ban pen thamai ki nong nikmat na ka wi ka san snam shakawai pat ka san snam kan nong ka jing do nong ya ka constituency tenrei namar ni yo ni pa ka constituency ki jumi ubamla ban yalam ya ka yen ki jumi ban tai ya ka yen ki jumi ban wanra ya ka ka roi ka pa da ka jing bomban si ni hak ban yatur ban yami syakmat namar ni don ya ka jing angnot ni kwa ban wanra ya ka ka jing kala ha ka ka constituency ki jumi manu ban wanra ya ka jing kala hangnu ka shong kata kaman ban wanra ya ka jing kala kadai mahanga ban hapi kum kita ditrai jong kadi ke yen
Kibangi dan kam ban start bantul seprang bengin na ban wanra ya kecil kelang. Dari namar kene kadang ngawan mat jompi hakani ke por ke pementa ban terwa ya ladi sepi namar ngadon kaman na luat ban self ya kani ke constituency gini lene ban ai ya kecil sekri na ke benta ke constituency gini. Namar ngile ishi totally isnam ya ke constituency hakini ishi totally isnam ngila sha no ben. She totally isnam la shi wan tang ban penbiet ini. Lawan penbiet ita ibai met lawan penbiet ita ibai sana tang shwa election ni osno ya kata kijing penbiet henry hakisan teli isnam ni baka constituency kijing kasa kumjo kamdan ka roy kapam kamdan kata kijing kieu kamdan kata ke development ke bengi dan kam ne kilong mau thak rasan kidan kam tangi ita ibai met ibalong tang itai khatsan ibalong tang itai arpo hajar sisian hakasan snam nila don kam ya kajing kelang kadi kesnong madan marot kapadai ke center jog kini ki area bat ya kadi kesnong nisnu tho basibun nila banle banwan ra ya kata kam penroy banong kajing kurku banong kajing yo nong nak bentak kini kesnong ki bamarjan henry kadi kesnong ru kam dan AAUM la shusha ino ben la dan kali kesurok baladap kan ai limba kesorkar bat dei limba kali kesurok ni bakal dikenong ka kiu kendian henry lat na kata kam don kanuru dei namar kan dia kadau kala penlong yang bangan ni sakmat namar ngadon ka jing angnut pantrei na kabenta kani ka constituency ke jugi bat hak ni ka pon ka bumenta ngawan hakmat jongpi ban pan ni ka jing trei lang ka jongpi namar namla bangan yang marwai ngamla bangan tray marwe ya kani kakam ngamla bangan ket marwe ni don kam banya smuthu lang banya smuthu jingmut lang ke ai ka bangi ni terang la dingi angdot ban ken tiu ya kani ka constituency ke jini ha ka jingi smuthu lang ke jini ni la ken bangi ni tray lang reklam ka jingi tray lang ka jompi nganum la bangan yat marwe wala ngadon kata ka jingi angdot ban ken tiu ya kani ka constituency halol kata kanong rem ngawan kanya kamat jumpi hakani ka por ka bamenta kum kinong song jong kani ka snong madan marot kum kinong song jong kani ka area ka ba kier tawer ya kani ka snong madan marot ngawan kamat jumpi hakani ka kenti ka bamenta ban terwa ya ladi sepi kum kata ka kertong ban pan ya ka jingi trelang ka jumpi ngamdan kanu ka jingkular ban kular kamat jumpi menta shwa ki election ngamwa bangan keren di kita ki kentien penbiet ki ban keren di kita ki kentien ban pensngo tenat ban pensngo tiang ya ka skor ko jongpi tang shwa ki election namar ngila de mat ya kata henry ngakum kata ka brio ka badan ni ka jing anul ban trei na ka benta ka di ka constituency ngawan ban bu ya ki jing kula hakmat jongpi batung ngil ya trei lang khnang bangil yo ya kata ka jing kala namar ngila don kam sikat de na ka benta ka di ka constituency ke jini hang ni hapo ka constituency ke jini ni don shibun ki long keme ko mangala de pen pau hakati ka tayo ka baladap no hang tay hapo yo kenshi bakung ka long keme ngapan ya ka jini tre lang jo ki long keme na ka di ka constituency ki juam mo baki ken thai ki di ki brio ki bashia kren lorni ki bashia kren bishni kim don por ban perkhat ya ka ke babha Henry ngom hapo constituency ke jeni ni ya ki long kemi ni ki kentai namar bengila anglut ni lakwa ya kata ka jingkela ki long kemi menta ki mi syahmat bantrei na ka benta ka dikakam menshwa ki long kemi ki shushong hayem ki ailat ki long kapa banya mi syahmat banya trei banya wer banya lap election Henry menta haka di ka constituency ke jini namar banganga de ka kentai nganga de ka long kemi ki ai men sim na ka benta jonga ki yakit ki ba lang na ka benta jonga namar ni kum ki long kemi ni lakwa bantai ya ka di ki yen ke jini batu ki long kemi ki badan ko ka di ka constituency ke jini lingba ka jini ai kershan je ki lamba lingba ka jini ai kershan je ki long pa sa sisien pat gemi madan bani yakun ya ka di ka kam kenang bengin yo ban poi sya kata thong jo kajing jo bengin yo ban kek yo tau so jong kajing jo nama kajing thmo kajing bengin ong ban kek yo tau so kajing jo kam dei bakan kut no tang ha to ka alterek
Bakin pen benar ya ka result jong election. Henry ke jing tu ke jingi ban ong ban yo ban ket yo so jong ke jing jong. Kalong bingin yo ban tray ban wan ra ya kata ke development ban wan ra ya ke jing telah. Dei nama ke ni ke daw ha ke ka por ka pemerintah ngakot ngai aware nak pemerintah jong pi ki nong song shlong jong pi kinong mau khat rasan lesi ki bampat kersan yang au snap ahjar khat pra lesi ki bampat ya don ring khat bat ngah ha ke ka kenti ke pemerintah kiban kersan yang henry ngakot ipi yang ka por ke pemerintah nama ke jing tmu ke jingi kam dei bangin tray ban penyonong ya ledi simet henry ke jing tmu ke jingi ka dei ban tray ban penkieu ya ke ke yeng jingi wat nung ailat ya tahu ya kita kinong way kiban sabar jong ke constituency kiban tmu mentah ban wan ban penbiet no yengi namar nio slow mentah napo ka mau that asan constituency lawan ban sedang ban le try da way pat ukertong ublawan ra bat ka yeng ka sem bat kita ki bah yeng ka sem ki jong u nang tei na po shlong hapo ka ni ki yeng ka hapo ka ni ki yeng ka jingi ban pen sngo hangi bo ong hana ngas sngo sen e ya ka mau khat rasan constituency namar ka di ka constituency ka baduk ka pakerdo ka basya e no ben den ni lingkong kum kitrai ni don kam ban sngo thu ya ka na namar dei mangawat pi mo pi kitrai jong kani ka yeng ki bas no tho kham ha ya kani ka yeng ki jingi ni no mai la kita ki brave ki bana ba jong constituency ki jingi ki bo wan ban le trai ya kani ka constituency na ka daw ban yo ya ka jing men toy na ka bentai ya la di jong ki shimet rei hadien kani ngatep ban nganget bekin sami no na ka constituency ki jingi hadien bikila dep yang kene ki election henry ka jingkit ka bakhya ka shong hanga bat happy ka jingkit ka bakhya ka shong ka terpeng ka jingi kumno bengin yo ban pen bah ya kene ki yeng ki jingi tela da ngim small tho menta ka por kala der yengi bangin small tho ki long dien ki man dien ki jingi kin sa ben yengi kin sa kho yengi la da ngim small tho bangi dei hangi menta ban pen bah ya kene ki yeng ki jingi dei lamar kene ka daw min ha ban long ki brave ki basta bangin jiet ya ki dong dikmat menta shwa ki election ka jur kata ka jingwan penbiet kata ka sanspa kata ka shi hajar diwan ban ai ban pentep haki pla ki jingi henry ngilong ki pre ki basta ki ban perkhat ki ban dan ka jing perkhat ka bakhya na ka benta ka constituency ki jingi namar lingma ka jing start ki jingi yin la ken ban penwandur ya ka ni ki yeng ki jingi te henry la da ni biet bet no ni ngop no tam ha kata ka jingwan penbiet jong no re jono tam menta shwa election tu tep ba ki ni ki santli ki snap ngin sanang sha ino ben ngin sanang sha kentat ngin sanang sha penrandin nak ta ke kirai ke pa ke ba laku banwan ra nak benta ni constituency ke ji dei namar ka di ka daw ka kam ka shong happy kamon ka di kamon na lu chong phi nga kum ka kertong bangawan han ni om dei bangawan bangan ong ba phi kat ki bayadan han ni pin kersan bet yanga karai ke jong pi onom la ban pen bor ye pi nom la ban wan ban pen bor da mano ban wan ban pin be no ye pi ti henrei ni dei ban snow thu menta ni dei ban pen shong dor menta ya ka jing khap vote ke jingi namar ka ni ka vote ke jingi ka dei ka vote ka barem dor hadu kata ha ka bai tai san sma ishi jar ilum shong dor ha ka bai tai khat san hajar arpo hajar ilum shong dor ha ka bai tai tin ki balawan ban pen be jingi ha ka bai tai shuki tarpar ikiu ispon ipliang ki balayo ban pen be jingi ilum shong dor na ka benta kani ka yeng ka sem ka jingi henrei ka lingkor ka bakhya ka shong ha ka terpeng ka jingi bangin yakit bangin ya ba bangin yo ban trai shitam ban yo ban pen bha ban yo ban kentiu ya kani ka yeng ka jingi dei namar kani ka dang ong phi ki nong shong jong kani ka shong ki nong shong jong ka mau tha asan constituency batu ngin ya puson bha kum no ngin jiet ki nong ni khmat ki jingi bat kum ka ta kertong ka ba ya khun ya kani ki election ngawan ban bo khmat jong phi kani ka por ka bamenta bala de phi bet bangan nong ka nong ni khmat ki jong phi ai la yang a shisil bangan yo ban ni khmat na ka benta kani ka constituency ki jingi ladap la ai la yang a ha kani ka san snam ngin yo ban ya trailang nang ngila ban tei ya kani ki yeng ki jingi ban pen wandur ban sop ban span ya kita ki jing pei ki jing jot jing pra jong kani ki yeng ki jingi den re kini ki san snam hadien ba pila ai la yang a bat lesi pila ban shem bangaw ngam pat kod bor ban nong ka nong mi khmat ka jong phi
Pila benong senam arjat kat prabat hi syong no katung ni la ai la pi ru pim pat kot bor badaka rai ke ba pi pat ba play yo kan rai na ka benta jonga ngan pediang kelut ye ke e ba pi la rai den rei la da pi snow tho bangalai kot bor bangan nong ka nong mi khmat ke jong pi nang yai peteng ban kershan yang a nakawai ka san senam syakawai ka san senam kenang begila ban penai ban wan ra ya kani ke jingkelang hapo kani ke constituency ke jongi namar bakade ke siyo ngitep baki don ki wei pat ki nong kersang ki bana ka wei pat ka party ki bale si ki wan ban snap yingi hakani ke por ko menta henre ni ishibun ki be wan hani ki bala deng iki lama jong ka party ke jongi pat ban pen I ya ka bor ke jongi ban pen sawa ya ka kerteng jong ka National People's Party hapo Mount Hakrashan constituency ban pen sawa ya ka takasur jong ka National People's Party ha Mount Hakrashan constituency ngakwa mengi baro ki bayadan hani nginyo pengin ya yeng lang nginyo ban perta ya ka kerteng jong ka National People's Party kenang maki wei nginyo snow ya ka jingklan ya ka jingdon bor jong ka party ke jingi hapo kani ka constituency ke jingi hakani ka bor ko menta tikat ki badai ki nong kershan jong ka National People's Party haki cakar ku ba pipidon tungin ya yeng lang hakani ka bor ko menta kenang menginyo ban perta bangin ra sejrong ya ka kerteng jong ka party da ka bangin yo ong lai sien lai wat ha ka kot Kublisi hajab lo ngagen inyo yakajikja hakikon kimti kiti lingba hakikirsan jopi baro kublisi baro ngakeli marwei ngajau umat marwei hapdeng jong kaji sya that rong gabalai pujai hapdeng jong kaji sya kawang kti kabalai pujai balai pande baki pait ba kiai tuй nakawei kasngi syakawei pat kasngi ban kershan ya ka parti NPP kini kinong yalam mene rengkat bat ITE ki ong bakajing kedukti kiwe ke parti ya kane ka parti NPP kalong hana bade ka parti ka banaba namar ayu kim ong nabar Meghalaya ki ong nabar joka jai benri akam sodai ba teh bang apai syakiwe ki parti ke bengi ong ki sen dulu balai pada ki pediang election syatai syakaru larade ke parti ke bakut ban tang ya ke jai benriu lajo dai ban kut no aupur usam jong karanikor lane katai ka bengi ong ka mau sunrut lane katai ka rambrai syane ke juat rei ki apnien akan mau mensua ke HSPDP ru ka peniang ni ke UDP ru ka peniang bentapat ki ong ka NPP dei ka parti karu pi ki pai ba no sok snong pia perkhat bahai kani balai ngin ya penpai ngin penparia ya ke jela ka jomi ngatrai ka pomlalong tongin nam klet syuk yakin nong yalam bakrau jong ke jela ke jongi ki baya kunting ban yo ya ke jela ke bapura ke lejong bat karu bat khasi bat jantia hakatu kapor ki nong yalam rat ba jongi ki bakentuk yai mai ni khot i mai hopping no hill state no rest but andeng la yo pat ya ke hill state nginut mentaban kawang kti da kabaong ka parti garu lane ka parti khasi tongin penduk jaj ya kada kejing sengau barok namar bangoong ya pi kajing du nong kanwan hagi ladang ya sengap ya ki bakukum kita kijaj dia kijaj pensengau thu bakla kan mau bahak kum kita kijaj parti lene kijaj kandidat kiba penskau thu kumta ngan thu epi kipat long kiba bit kiba biang ban long kino yalam hapo ke jela Meghalaya ngan thu epi ka we ke jingjia we urang ba u baju persya bah yanga nanti no konsensi jonga hakine ki khendiat benai mensep snem ke ka bajia
ulai Delhi. Ulai Delhi, ulai Pak Sumar ladi. Kumno uyai lemban ke office jong ka NPP jong yang tei han New Delhi. Hantau yo ya ka signboard ka bahe. Kadur jong ukon sama. Don lo kadur uprestun den song. But kiwe leaders hante po Delhi. Tenang tahu ong ngamla syasyu habayo yiki breula jong. Namar pelek Delhi pinumyo kadur jong kinong Meghalaya lano. Wong ayo nengkong ya kata kadur hakata kasni. Wong alay rung kenang ngata office. Don kinong tray jong hakta. Andalami na ka office kanyo to yapi. Uong ngajaw umat jeruk. Ba ijla jong ibarit. Nga ubaju isitam yuslen du prostun. Tip makajereng kadur jong ukadon ng tay jadan kat bermudi. Ken mapiki perlok bai. Daw rengew kajat benrew. Kataruk paramangi ni bersang banlet hemau ya kabakum kata ka parti kelima piu HSPDP kelima piu UDP watang haberendar benda jaga hantai Delhi ko bai chunga ong balai te pilet hemau San Pausnem ngidon kasen ka menengkong ka mi ka parti NPP ba uyalam udo usnam bat ka jaj benreu na kata daw kas gotu ba pleng ka jing bisti kanang jur hapok ka jela ka jong utawrang ba anu lawan pai upun kerpang uwan jayeng jonga Badu ong yang aku badu prestun. Mentaka kentingan penkut no kajing ya kata kaseng dulu. Peleng kaya lam bekelapan bahan. Nabar balai kakut tang hakana para. Palat nega kana pram yo idur yo idar. Mendai bangak renbeng. Ken mau kikme kikpa. Kikun samla ke banang ke bastat. Pet syakalama joka NPP mentaka genti. Hau ajar kar perang yuk tangan kedai sit. Andai tik gisensyar. Ngila ban pendep ya kadekat tem barok kawai. Rengkat kijing kibab bon sertap kibengi kendu. Nrengok ong pingila ban syakri upai pak. Kisu bedur mapi kibab judon manut mano ngano dua ajar lai ngalong minister haduk mentah 4 don ke sorkar lani uci minister ubanut uban sim ya karai ramba ban ong tong ini penbaik no nyuput usam don mano dei ukor rat badu prestun basim ya karai ramba ban ngalala ban saing ke tuka MU OU ke benengkong don pat kinong persautu bakla ki om bukorna prestun udelut ya kajakan megala anengi keli hamno kata kajakam don batit nrekim tip ngong epi hakatu ka pes ka benengkong kebengi sain ya kan game aya ka agreement ngiyok nong mengikat pra square kilometer na katu kejing penbaik hato kamplos cangi kabangim juyo menur handrai kat pra square kilometer ngiyo nong mentah kan mau ka manifesto jongi nakaliang joka parti NPP ngibu hakmat bahadin jong ubenay balai anegi sensyar biang ya ka sorka ngit penbaik saya kini gijaka ke pedangsa ke blok 1 ke blok 2 ke Lampi area ke Badangsa ke Pesiar ke Badangsa ke Kanduli ke Badangsa kata kade ke Bengikwa ban penbaik
Bad ha mengilek ya kane mendai mengilek nak menta ka politics. Mendai ilek ya kane menta ka pateng ka banwan. Kenang bakin suk kin sain. Kilong din ki jogi. Mendai baru sekata hang ong pisu keren ben. Toya meeting status quo. Tam talakut. Syudi syang tu para chief minister ladet. Mendai mangi om ngi tau yu ko committee. Uwe minister nang tin Assam, uwe minister nang nebegla. Banya lek haspot. Banya kenduk rui ki paipa. Banya penbej yo put usam dari jenis jemput. Kata kade ka kambak ka kapsan ka bangilek ada tupi. Ki paipa jong ka mau tarasan konsensi. Ya pi kam kita. Ya pi bani keren yu put sodong atrai lenoi. Mbiape. Mereka perkat lem yang kejat benriu. Nak ada orang itu yang kerjaan lem yang ada ke parti. Ngiswa banjir kandidat, habis jet YT8 violin, ngila dah screen nakli kejat. Kalong keme kabala ibha, kabastat kabanang, kabasempang, batru kabasgeure. Ngatrai gidon kam dia kata. Pekin mau bahag ka juk start menta. Por balong dorbar assembly menta ngijo I live. Ya kisi keren na po assembly. Ken mau baham dei banga kedukti ya no yuno. Yo don ekonomi kemat ki biot hiap. Teng keren soto. Kae ke banjia. Maplem na keren dia kata. Ngamut banong baduk perstun bu start pula. Rengangi i beladai ke juk ke pemerintah. Ngihapan ya tawan. Ngidot kam man ya dibet. Ngidot kam manora ya karoi kapar ke polisi. Ki MLA ki dai banora ban ya keren hapo assembly. Tekata ka bangong pide ka juk jong ke jingnang jing start. Arpo san stem mensyam lele. Ketibi nang yo tak ketibi kaba mendon kolor. Kadang biar. Mentang pim dai su tak ketibi perkata internet. Mar play mobile la yo i kadur badu perston. Ubat bus deu breu ba breu la ilan to. Kata kan pingo kajuk jo kejing nang kejing start. Ngi de perkat si ajar sen su banjit banai tiket ya ki kandidat. Namar banga ongi piyo long le no e. Ani mentas kadi ka por election ngoga pi ke basir kai ba. Menin ngale sete sepo rambrai. Ngajar kerteng ye ki kam ke bangile. Ya ki surok, ya ki development ke bingi ayang ti. Ong we urang ba. Kosar prestun. Ya kan ni lakam e de ki briu. Hana kam ki we pat ki kandidat. Ngoge kita ke panun kam Kita ki kandidat. Hana yu mau nong rim ngilabu. Tengok kata don persei. Jaj badai ke por election. Tegi subna abisan ni yu bo mau nong rim. Kamau nong rim kata kesurok ka bang OP. Hapok kami jeng 4 poi ka fine. Ya bo mau nong rim tik-tik. Syatan mau kereu ngere do bigi bo mau norim tik-tik. Hana ka petsi saka sietsi tangbat penbe jupai ba klaim yo sanction. Asyong por election temne kena. Kaji ya nut uban nut tu nut sisa. Andre kim tipat baka juk jok kaji nang sing start tak juar alam. Te pigi pai ba jok mau tarasan ndai mga penrem lewat ia ke jing sija hato ka denem ka baong ba prostun ngingi bo na manong rim makit gimna di sembat jan man gesngi keno obreu bo manong rim ubam trekap rei habang ilet bo manong rim ngira rengkat bat ke sanction Ban ia tu atat kata hajar lani kata lak
lani kata kelur ka sanction na kamta ka way ka project. Kata ka bangile. Basisen balayo sanction 6 laksyu ban perkala debut. Tingangamut ban ong epiko kinong kungki kinong syong mai. Jong ka mau tarasan konstruksi. Tosi menta ka genti. Tong ini perkat. Kapur kadang don toy perkat. Lade pilayo lepa. Ya kani ka breu. Kabakular hakmat jong pi. Bangan syakri hok iki pait ba jong mau tarasan. Karenyeng karenyot ngau pi kejingnang kijik star labiang lu. Pet bahaya ke personality joki. Pet baru iki certificate school joki. Tangan talab yang te. Denum nene. Tangan talab yang ngau pi. Ndot kapsul banyak keren mulia. Kabar berkam dot kam. Ngario tu lepai pi. Kita diperlok buat skap di kiwai parti skau tho. Skau baban tho. Yo piok ubado prosturu tho. Haka arterek ubnai balai haden ka arpaje janmit. Kan mau ha ka NPP kan yo lai pusausi. Ngai tu lepai kata. Ha kakot. Lai pusausi kin yo lepa. Bat menta ka keting irai bagi secari. Hato mundur lebih berlemi violen. Lada job ubah brol lada kiwai pat. Hat no kali kisong. Nyala kamu. Mano ban bebe kala. Ndai kita ki belak sajid. Kin ma bebe kala maki. Babe kala mano babe kala ma piwai ba. Nama ba pindu nong sansnem. Tengah nga ong ye pi ngada kerpadok. Mentaka kentin nayu munia su nayu pun jembut perkatsu. Namar biru pilatip hai kal air jong ka NPP bat khasi bat jantia bat karu. Kine kiwe ki parti ngopi hagaru iwe rumyo te. Ni keren bahai kai. Ke SPP le kemene ba ong baiban. Iwe mele rumyo te. Pinjok marwai pile ayu. Ndai bangapen. Nga sobrang kelade kapor. Jet ia ka tim ka baklan. Jet ia ka parti ka baklan. Kabanwan ban sensyar ia ka jelame gala. De kata ka subjek pedeng na kamenta ka arpau nyau torek une ubnai baar uba pinlek syaki jakat tebur ki jopi. Ngayat menen namai rang miui ke surok kenjai ke jesuk. Ban ngiladep hado ang terani. Kelalong dobelen. Ni perlu pisah pitip ya kade nado nang ne namai rang hado ang terani. Sispa katsan klur. Ai mano. Ai manga. Ubay presiden ket pipi. Kibabon mak kisro kamu tarasyani lah ai tangap te piyo na bimiyo. Ki kontraktor tarik kibabon te piyo tre de bimiyo tre. Labon sang syariah. Tip kibabon ki yo tre ne. Lem yo tre te keli balai yo tre. Kawai kabadon kam tam. Kabahak matu. Jet ya u ne yaka. Ki preu ki bomdon registration kontraktor. Kenal bahaya kata. Yawat, yo ibiolin idon registration kontraktor tak enok. Wat jet lem ne. Lewat uprestun udah nado bedang hanga hado bedong mele ngam jutip itai registration. Uble ujet lembak kipat ba ngajok. Kakular kolong bangan syakri beju pai ba. Itai edro ilakular khmat jopi. Bangan syakri bet yiki pajba. Upai ubahe ngantan nang tender sekretariat yo. Kata kadi bedon kam. Kakam kontrak ini ai gitu ki kontraktor ki beli. Begini ayo ban kamai.
ka ba siklur ka ba san polak ka ba polak kat kum ke jingla joki anrei ka ba ngong pi nga shifting yo ay kwa long MLA ban ong badon kedukat ka ba he antai don bar assembly la bakala ban ong ba hapo assembly ngalai wat ya ka klau ban dinding kata la bakala yo ki ong milai wat hapo assembly ya ka krem dawiyong katar wala bakla rei ha assembly kade ka jaka ka begin snai ka polisi ka jaka ka begin snai ka an na gebenta ka jingbit ke jingbiang jong ki paiba jela mekalaya jogi parokoi tena kadang makwa ban ong pi ko ki paiba be jong kane ka area maroj barok kowe mentaka kenti tong ini pada adau ai baka parti NPP na kane konstitusi jo pikan job in job da kabadon burop tengah ngong pito kirung lokbe to ya writing act manda balai bepin penjab rengi uladi ladagi yo ai kareu kentai kolong keme kaba idon kaman balai pikilok kami nyon be penjob be ya ni kong yiti balai ko ogum ta balai kali ogum ta kalong ba kajuk ka bamenta kan mau ha bat sidrang bat kentei ni rengkat don lain no stang hakan ne kajing peniat jong ki traditional head ki jogi ba empat long manlong ramas no ki kentei kajing ko ki kentei don long ikrensu Balengi ke visi, ketukis pasi, mentangi lah resep 100%. Badai ban pelong sekretari bagi kentai. Nama belai ki kamnang ban kunai. To mentaka genti, hakane ka arponyo tarik. Ngin ya resep no, nak mentaki kentai. Hane hamau tarasan konstituensi. Ba ITE in job da kabad don purom haka arterik bat kabangakular kamat jong pikolong hadin juga arterik itei violin idianya string lang ban konrad ban prestun ya ka bos ka bahe ini wanai kata-kata ngin ianya string lang bat ngin wat kilat kilenti ban pentuj ya karoi kapa sipun kising don kam jopi akan ke konsensi itei biolin ya tho yang ada bomba pinong kalenti ke sengkit ke jaka sumar ka educational center ki school dang bomba banle ngakular kemat jopi kan ke satu hadin jongka arterik ubenai balai pat kau ke manifesto jongi ngopi ke bangi kwa menta ibu akmade ya ka rep karyam bangin warra ya ke polisi ke bakam kerpang kumnoban ai ka jingyarap ka bapaka ka bapura na ka mentakin nong rep jongi ki bapli na ka mentaki senglong kebe ki self help group ki baper na ka mentaki village organization ki baper kata kade ke bangi bu hakmat bangin le ya kecing biang bahkan keu ka kamai ka gaji ha ka snong ha ka thau bat haki thliu yin jong ki pat ba nom som snong jong ke jela jogi barok kowe tena kaliam jong ngam kwa suban bon ten sai si sen pat na khot na were pi ko ki nong som snong ba i hang ne pok mau tharajan constituency skaupa jet ya itei biolin ba inkit ya kade kelengkor jong kade ka sansdem gabanwan bat ngakular kumangoong ya pi manga ukonrat sama ngin ya don senda ban yarap len naka bentaban petuj ya ka roy kapa ban petuj ya ka development hapo ani ka konsensi jopi bat ngakermen skemlu pin nembabe kala lanu